Jangan degik jadi orang, nonton doang, subscribe lah sekalian share-nya, jangan pelit like-nya. Dik, kemarin nih gue nonton bioskop, masa masuknya nggak boleh pakai sendal? Ya iyalah, malu-maluin aja. Pakai sepatu lalai. Tetep aja Dik, pakai sepatu juga nggak boleh masuk. Kok gitu? Pakai sendal nggak boleh, pakai sepatu juga nggak boleh. Pakai apaan dong? Pakai tiket lah goblok. Aduh. Anak muda. Ya, Mak. Jangan suka ngambek kalau nggak dikasih duit. Ya, Mak. Cukup mak aja ngambek sama bapak lu. Ya. Anak muda. Ya, Mak. Jangan suka gibahin teman. Emang apa, Pak? Biar gua aja yang gibahin maknya. Mantap. Anak muda. Ya, Mak. Jangan suka jawabin orang tua. Loh, emang? Orang tua itu selalu benar. Ya. Anak muda. Ya, Mak. Jangan suka bolos sekolah. Kagak, Mak. Bohong lu. Ya Allah, kagak, Mak. Wih bantai lu. Ya. Anak muda. Ya, Mak. Jangan lupa sholat. Ya, Mak. Kalau lu pengen mantan nggak apa-apa. Asik, mantap. Anak muda. Ya mak. Jangan suka main HP sendirian. Enak apa, Mak? Mabarlah sama gua. Anjay. Anak muda. Ya, Mak. Jangan suka mabuk-mabukan. Emang apa, Mak? Wih bantai lu. Ya. Hai anak muda. Ya, Mak. Jangan suka jalan gelap-gelapan. Emang apa, Mak? Ya gelap aja. Swag, kayak apa? Ya. Hai anak muda. Ya, Mak. Jangan suka godain anak perawan. Perawan mana? Perawan tua. Ya. Hei anak muda. Ya, Mak. Yang nyari pacar yang cakep-cakep. Emang apa, Mak? Cuman buat pelarian. Ya. Hei anak muda. Ya, Mak. Jangan pacaran malam-malam. Emang apa, Mak? Pacaran di rumah aja biar gua jagain. Asik. Hai anak muda. Ya, Mak. Jangan suka duduk depan pintu maghrib-maghrib. Pamali ya, Mak. Enggak, ntar gua mau lewat susah. Ya. Hei anak muda. Ya, Mak. Ngomong. Bantuin gua napa ngintip duit bapak lu. Ya. Hei anak muda. Emang apa, Mak? Lu dibilangin iya emang apa. Lah emang Lau. Lah domat. Lah cobra itu. wih bantai lu. Bang, mandi hujan ya? Iya. Enak kagak bang? Enak dong, kayak nemu duit di jalanan. Iya. Bang, main hujan ya? Iya. Segar kagak? Segar kayak menikmati gebetan. Iya. Bang, main hujan ya? Iya. Enak kagak? Kagak, asin kayak omong tetangga. Bang, main hujan ya? Iya. Enak kagak? Resep kayak lagi mainin hati perempuan. Bang, main hujan ya? Iya. Enak kagak? Enak kayak habis ngeliat dia. Iya. Bang, main hujan ya? Iya. Enak kagak? Basah kayak mandi. Emang mandi bego? Iya. Neng, main hujan ya? Iya. Enak kagak? Lumayan di rumah Nyun. Iya. Pak, main hujan ya? Iya. Enak kagak? Enak kecil. Iya. Bocah, main hujan ya? Ya, Enak gak? enggak enak kalau sendiri mah. Iya. Bang, main hujan ya? Iya. Enak kagak? Enak kayak habis disedekain. Bang, main hujan ya? Iya. Enak kagak bang? Kagak, gua tau lu mau ikutan, kagak usah ikutan lu. Lah emang? Lah domat. Lau. Lah cobra itu. Ih. Kabur.